enyakeni omusha ngikaze nginibeke. Forgive it. Apologize. I'm sincere. Any naman condolences. But as I haven't been in the mood for a very long time. So namhlanje I'm in the mood for a story time. Ngadosunga ngasondela during the week asipshaye. Sharp grand. So bangibize bathi Casablanca buzo hoster. Zo hoster. Cool. Hlangane ne-event organizer. Kube yiko lo. Yang mam atimi. Manje i-event so angibe. Yang mam ngithi mina ama +1 engivumile ukuza nawo ayingakhe. Athi not more than 3. Right, cool. Imtshele ngithi mina because of nginabangani ngiyinkomedla yodwa ngizofika nalomfo ongikhwelayo athi grand cool hamba malanga kufika ilanga le event mama malifika ilanga le event gibeli N12 phakathi ibhene kanti eGauteng grand masifika immediately sifike egate awa bathi ayiman siyayibona le number plate ibhalwe MP sibonile ukuthi akekho umunye ngaphandle kaka awasiyakwamukela ngithi ngiyabonga ngingene esifike isihlali yabona man ugela snacks kuyobo ayiman even organizer snacks iserimuncu kamba angasho next khamba ubusuku akangeneki ene nalo baba ingize naye akafuna ukumbheka emehlweni kambe mama plan wakhe amosheka because ubani oza nomfana makazo hoster awungizwa ngithi mina iyiphi intombazana oke wayibona eza nomjida mayo hoster because bonke abantu bebafikile bamba nabangani bonke abantu bebafikile bahamba nabo achoose yangibamba maye mina niyazi angingenelani so kube into ukuthi maye ngiyamshaya ngimkhipha budget because remember mawu hoster kuba nama out afika kwi-event maweza kwi-event eza ngale mindset yokuthi uCasablanca yoba lapha omunye uthini uthi uCasablanca ngiyobuya naye aphila phezukwakhe yangimama so mabathi tla Casablanca ufike nomfo khamba my event organizer isazenze njani because manje ngimlwisa nabantu kune budget ephumile la ukuthi sidinga uCasablanca yangibamba ngimbona ukuthi mana ugeli mana kanambitheki mana akekho yangibamba ngithi cool so ngingayifaki i-optic copy yazi ngithi mina ngingenelani nezinto zala mangiphuma ngithi hlangane nomfo omunye umfana athi kimi man Casablanca size kuwe man ngithi mina nize kimi bathi yeah ene ngimabonile amagrutman ahleli lapha wodwa bathi size kuwe kube ngathi iphupho kube ngathi yangimama ithi mina nize kimi ngiyabonga bathi no Casablanca size kuwe and manje siyabona ukuthi ngathi lento esifuna ngeke yenzeke because maye wena ngathi uzela nesinkwa why uza nesinkwa so inkinga mina ngeke ungithengise as long as abafana bobi bakhwela digel ayike ungithengise because wena uyodla ngami wena uyokhipha inamba ngami and ngimbonile ukuthi usemaplanini that's why ngize nalisinkwa yangibamba